أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So tutulan ko mga sahaba, pinto apagalay, sukapantang kumasa kamaruna. Ikawalo at tutu, sukya sulad, Suhaib radiyallahu anhu Islam. Suhaib Abu Suammar radhiyallahu anhu na parnga nakiyak Muslim Iran. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na kumakadun sa Arqam na siran na miya kaparangan sira na makauma amlagid anyatiran kasi siran miya kabalaka kupay tao Arqam. So Suhaib radhiyallahu anhu na tanto amyara sa tangan ng mga tao abras tao sa lagid din ng mga miskin a Muslim sang puto amas. Taman sa miya pikiryan at tumugalin sa Madina. Sumang Quraish na dira nuto katigar na sudan sukiyada lakaw niyan na adan asa gurumpong sumya lubaon kaikasuiran sa Makkah. Sudan sukya pakarani usuma sa lubaon na dialisyan siran katawan niyo amatin dua korpanu apa mana se kutanday adam pa nasati mambu alam baraka nagasa dia pun yuden maubay uap yang malangan subas apan ay pangatuakan rakanu ang kayo pada se kutanday akata taguyan ko barokanak pagayong kanu na banyuden kuwa piraka pa ay magpapapang sa kakas dua apa nakawan asam yakon. Gayon siran roo itiruyan kiran supadataguan kupirapian na piyaka dayon niran sa Madina. Sama sa ini na su Allah subhanahu wa ta'ala na initurun yan ang kaya ayat sa Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Sabad ko mananya, sabad ko mga manusia, so tao api pesan yan, so ginawan yan at tuntut yan sa kasusuato Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto Allah subhanahu wa ta'ala na labi mamaapan kung mga urip niyan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam nasang kuto amasa na sisi sa Quba. So kailayan yan o Suhaib abagpakauma na pitero yan. Tanto amapya ya pagakulahay Suhaib. Yan ang tulo Suhaib radiyallahu anhu. So Nabi sallallahu alaihi wasallam napakan sa kurmasi kung isa amasa. Miyato ang akurun. So isa kumata ko na pandangisan. Pitero yan, ay Suhaib. Kung ka sa kurma sumatang ka na pandangisan. Inisambagakan ay ka na kanon na so isa kumata ko ako na mapandangisan. Ay Nabi Allah subhanahu wa ta'ala natantos kanyan ang yababaya ko sa mga so Suhaib radiyallahu anhu natanto ang maginawa sa sopirapya na niya ni ipmura ang mga so Umar radiyallahu anhu na miya kaisa na pitiryan abka-israp sa kanyan nisambagyan kena kaping restwa kan okay taon to. So kapatay Umar radiyallahu anhu na pagamanat yan kaso papangangawidirun sa kapatay na ayaw uluan na Suhaib radiyallahu anhu. Wassalamu alaikum warahmatullahi